وسعدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عامه كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا ولك به ظهرت عجائب جمة عنها لقد ضاق النطاق عنها يغفر بالصلاة ورحه وأدم على السلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك على الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته وسيلتنا هو سيدنا فوسيلتنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته والعز لنا بإجابته المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا حبيب الله الصبر بدا طلعتي الصبر بدا طلعتي
المدد المدد يا حبيب الله. وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون أبا النبي الأجود وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضرعه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا. ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وترجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدا الحبوب مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعه حتى غدا ليل الضلال مبددا. ولأمه في الطلك جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى. أتى من الفردوس حور معهما يكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فابرزت شمس الهدى غير الأنام من أوحدا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. قلب الدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور أشراق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرك بردون يوم الشور ما
البدر إذا فاختفت منه البدور أشرق البدر إذا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد وجه السرور. وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا. أبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت لنا. سهلا للخد كف لحيته التي قد شرفت وعظيم رأس منجدا. أقنى لعرنين أمر وواسعا فمه حوى ضرا وحسنا أوحنا. وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا. وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه مهمر خد أوردا. وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا. من حسن طلعة وجهه الشمس اكتست بنور ضوء جبينه البدر ارتدى. ويفوه منه شدا يفوق بطيبه مسكا ذكيا مستطابا أجولا. ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم ينكر فكيرا بل لنا متعولا. ولأمره ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا. والثوب يرقو بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفه عن عدا. لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواقبها الردى. وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ارتدى. ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا. كم من خصائص ليس يوصل جمعها ومنها كتاب الرسل أضها مفردا. اغفر بالصلاة وأدم عليه السلام مداتك سرمدا. اللهم صل وسلم يا الله يا رحمن جود
قطب الأكوان الحبيب السمان قطب كل الأقطاب فاتح للأبواب من أتاه بخار وحوزي بالغفران يا الله الرحمن جد لنا بالأمان بالأكوان الحبيب السمان اسقي يا شقي من شراب الباقي بالولي الرضيع الحبيب السمان يا الله يا رحمن جد لنا آمال بالولي قطب الأكوان الحبيب السمان النبي
قطب قد أو كذب أو جفاك الحب الملل يا السماء يا الله حمال جد لنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب سمان وصلاة ربي دوشة خير نبي وجميع الصحب ثم آل العدنان يا الله يا رحمن قبلنا بالأمان بالولي قطب الأكوان حبيب السمان
يسرها ما قلت أقول فيه رضواني سيل الله يا شيخ يا من والتكبير وشهد من يا شيخ يا سمت أو لك المهيمن إلا هو يا رب سيل الله يا شيخ يا سمت مولاه يا شيخ يا لا تكثر ما قدر يا أما قدر يا لو علم وكيف قولوا بالحمد يا شيخ يا سمت يعترض على الله الذي خلق سيل الله يا شيخ يا سمت وقضى كل شيء بحق سيل الله يا شيخ يا سمت يا قلبي تنابى واترك الموجود سيل الله يا شيخ يا سمت لا تكثر ما قدر يكون الشرع المصطفى الذي البشر سيل الله يا شيخ يا سمت ختم الأنبياء البدر المنير سيل الله يا شيخ يا سمت صلى الله عليه الرب القادر سيل الله يا شيخ يا سمت مارح الخامة ما نبى بالغصن يا شيخ يا سمر بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهنا قد تم ما ظنه من نظم لموله سها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهكم في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائلك الإنسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمر يا كريم فجر لنا فضلا وقم بالجود منك مسودا ومن بسبب النفس عن شهواتها وابو آدم في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعمد لمرضانا وجب الغيا من بالمكارم عودا بحجج الايمان يحل قلوبنا ولها بانواع المعارف اسعدا والى سواك فلا تكلنا واغفنا ويسا مغيثا للبريه جيدا واحوص معطاها واجزل خيره واخذل لمن قدر مسوءا اولا وكذا بلاد المسلمين الله جمعنا بالفرج القريب تعهدا وانظر الى سلطاننا بعناية وانظر شرع الحليم ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيف يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الله بشفاعة ونحوس في جنة عن مقعدا ولعبدك عسب الفقير محمد من شبيد الكرامة خلدا
وأجبنا وزن الجبال بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالد اغفر كذا ذرية وارزق ستر جميلا مؤملا وشيوخه أحبة وللقارئ ولسامع النسل إليه ممجدا ولمجهد الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام وعاشت الموعدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشت تخرج موعدا وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشت تخرج موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أشكى شفيع للبرد قلنا والآل والرب وما بالصبا فأمانة الغصن الرطيب الأمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الصلاة
أوحينا إليه شفاء القلوب الصلاة عليه الله كمال الجلال في نظام الجمال كلها فضمن راحتي الله وعنانا سلام رسول الشدى مصطفى بصلاة عليه الله الله يا نحو الله صاحبنا يا من نحو والشرف صاحبنا دافعوا وأمين الحشاء غير الله صاحب ذكري وعذر فالهوى عذري صاحب ذكري وعذر فالهوى عذري أنا ليس فيه إلا الله يا قلبي إلا فهو المعطي المليء يا قلبي إلا فهو المعطي المليء وارضى بقضاء الله وارضى بقضاء الله إنك لله وارضى بقضاء الله إنك لله في كل ما في الأرحام صورني المطفى في كل ما في الأرحام صورني المطفى ومداري بالإنعام ومداري بالإنعام نعمة من كل صفات نعمة من كل صفات لا عارف لا عارف ستر الله الملائكة ستر الله وجعل الروح كذا وجعل الروح كذا وجعل الروح كذا وجعل الروح كذا ونسد الأرض فراغا ونسد الأرض فراغا واستغفر فابني يا ربي وبآله يجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآله يجل بالنصر وبالفرج مدد مدد الله مدد مدد الله مدد مدد الله مدد مدد الله مدد مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد الله 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 يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بالخلق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وصحب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا بآلائك الذاكرين وبنعمائك الشاكرين وعلى قضائك وبلغك وقدرك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين وعن الحرام معصومين بالجنان مناعمين وعن النيران الواعدين وإلى وجهك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ورد اللهم إليك أمرا جميلا ولا تجعل لهم للشيطان على في سير حالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. وآثبنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها فأجزل وأجرا منك عظيما وتقبلها من فضلك وكرمك وكن حسنا جميلا جليلا. ثم إلى أرواح آبائنا الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى كل من الصحابة والقرابة وتبع التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ والسالسين في المحققين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح من ضاجعهم وقارنهم
المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زائر لهم. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا وإياهم بفضل جنتك ومحارم كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصالحة أعمالنا وعلى الإيمان تجب عن توفنا وأنت راض عنا ولا تحرمنا في غفلة ولا تأخذنا على كروج الآخرة كلام يمدنا عندنا أجلنا قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أحينا على الحي وأمتنا على من وبعثنا على همك يا باعث وارفعنا بيوم ينفع مال ولا بل من أتى الله بقلب سليم. ثم إلى أرواح آبائهم من الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين القرب إلى رسالة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن باقي الصحابة والأقراب والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصلنا ولنا ولهم أمتهم بجسد محمد صلى الله عليه وسلم بالخصوص يا حاجنا نغصب لي بن هادي أحمد وحج حوسنا بنت سلامة وسلفة بنت إيدي وهاجي سلم بنت هلوس وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين أوصل من ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلال ويسعى بين شيخ سمد شيخ محمد أرشد بن عبد الكريم بن البنجاري شيخ عبد الرحيم شيخ زين بن عبد الغني من جهده وسميناه إليه رحمتك من رحمنا اللهم بارك لنا ببركاتهم برحمتك يا الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. أوصلهم ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلى ويسعى بين أيديهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم وأكرم نزول وسع مدخلهم واغفر خطاياهم وأدخلنا ولهم الجنة الفردوس بغير حساب ببركة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا من نسينا وعلمنا وجهلنا والسكنة والآن النهار واجعله له رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب توسلنا إليك بالحبيب سيدنا محمد تقضي حاجاتنا وصل بحاجتنا وعياله من حضر بهذا المجلس المبارك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بمن سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيدنا بأعلنا بالفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Yang sama-sama kita muliakan para dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang ada di sini maupun di mana-mana. Bil khusus ada Habib Hamid bin Ahmad Al-Kab, kemudian banyak lagi para Habibnya. Kita doakan para Habib dan Syarifah Allah Ta'ala panjangkan umur, sehatkan badan, qabul segala hajat. Mudah-mudahan berkat beliau kita disenangi oleh datu beliau. Kemudian kita muliakan para guru-guru yang ada di sini maupun yang di mana-mana. Wabil khusus ada guru Fahmi Basatul rombongan dari Sekumpul, kemudian guru Ki Haji Nopal
baru datang dari umrah beliau yang telah melaksanakan akad nikah di alam mimpi. Kemudian ada guru mubarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini banyak guru-guru ngedapan, ada wali kuning, wali hijau, macam-macam. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, badan sehat, kabul hajat, barokah. Juga yang kita muliakan, yang kita agungkan, Sahibul Bait Bapak Al-Mukarram Guru Haji Doni beserta keluarga beliau, istri beliau yang sungguh mendukung acara ini luar biasa. Salah satu termasuk daripada orang yang disayangi Rasulullah SAW. Kita doakan Pak Haji Doni mudah panjang umur, sehat walafiat, kabul segala hajat, bertambah sugih, bertambah barokah, apa kabul silin. Mudah-mudahan sin rancak ini bertemu Nabi Muhammad, kabul sewargaan, dan mudah-mudahan urusan begini kelusahkan dulu. Kalau benar admin hamuk ngalehna. Kemudian para hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur pada hari ini kita dikumpulkan Allah di tempat ini dalam acara tabarruk juga haul hisaman, kemudian membacakan doa haul atau doa arwah yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu baru saja kurang lebih berapa bulan, 2 bulanan Mama Sidin Hajjah Rusinah binti Haji Selamat dan Mintu Hasin terdahulu yang laki-laki yaitu Ayahanda Haji dan Nang Subli bin Haji Ahmad. Nah, mudah-mudahan ini ada juga Salbiah binti Idi mamanya kapten. Jadi mudah-mudahan almarhumah Nang telah meninggal dunia. Nah, ini ada di Haji Salamun alaikum ya, Salamun bin Tulus. Mudah-mudahan bin Tulus Tulus astagfirullah, anak matanya ngerana kawin macam-macam beratan. Mudah-mudahan yang meninggal nang kita bacakan haulnya arwahnya, mudahan kita yakin dan percaya insya Allah orangnya dalam kubur dalam keadaan gembira. Dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan kebun kubur sin menjadi salah satu daripada kebun surga Allah Ta'ala. Kenapa? Itu berkat daripada anak-anak yang soleh. Inya anak nang soleh ini, nah ini dengan berkat anak nang soleh maka nang dikubur akan diselamatkan. Itu tanda-tanda. Jadi kita dah kada ragu-ragu lagi nang dibacakan arwah nih nyata sudah selamat. Karena berkat doa anak yang soleh. Kalau anak yang salah kada mungkin. Anak yang soleh membacakan yang kayak ini. Nah ini alhamdulillah. Makanya jadi contoh kita juga orang-orang yang mengadakan acara kayak ini. Itu dicontoh, mudahan kita kawal aja mencontoh ma'arwah abah mama. Ini kayak Pak Hido ini hampir tiap tahun sih kalau sama tiap tahun tiap anu aja bilang kasih ini arwahan sih. Kan apa ma'arwah itu orang itu. Yang di arwah itu yang mati bang lah. Nah itu menang hidup jangan diarwahi, cari ke orang benar ya. Apalagi 6 hari ini kan dimasukkan bilang tabarruk Sesaman Al-Madani. Sesaman Madani ini kada kegampangan kutbul akwan peguruan, salah satu peguruan Datuk Kalampayan. Nah ayo Sesaman itu kada mati hidup. Apa dikatakan kami para aulia ini jadi dalam kitab itu berpindah ya daripada alam dunia ke alam nang barzah itu. Kami pindah aja udah tuh kada mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Kami ini diberikan rezeki, para aulia itu diberikan rezeki, makanya berkeputusan. Karena ia kada mati hidup, berpindah. Bahkan ujar, guru kita sekumpul berataan apa gesirin? Kalau si wali itu berpindah, lebih tajam daripada inya waktu hidup di dunia. Kehidupan di akhirat lebih nahap lagi. Makanya jangan heran kita rancak mimpi guru, banyak bertemu guru. Dan semalam
Ada nang ampetikong mimpi guru. Ada nang yaqadhah lang guru. Kenapa? Karena sin bisa tatawur, membagi-bagi awak bisa. Kenapa? Karena sin sudah lepas daripada dunia ini, nyaman sudah. Kalau sudah burung keluar pada sangkar, nah nyaman. Ya kalau nyaman kalau bebas kalau hendak ke sana. Mun kita ini sementara burung kita ini masih di situ. Di situ juga. Anak bawaan-bawaan umpat. Nah itu. Nah jadi para wali itu kayak itu, para wali itu kayak itu. Ujar orang wali cuma ada kan kayak itu. Makanya untung benar. Mahal ya. Sidin kada mati hidup. Datuk Kalampayan kada mati hidup. Seseman Datuk Kalampayan. Si Abdul Qadir para Imam Syafi'i. Ayo. Imam Nopal. Kada mati hidup. Wah masih pegagah aja nih. Kau aja. Ayo. Kayak apa dengan Sayyidina Muhammad? Kan cabang-cabang aja nih, mazhar-mazharnya aja. Ada Seseman, ada Datuk Kalampayan, guru kita, guru sekumpul. Itu mazhar. Wadah benyata. Siapa nang benyata di awak para aulia itu? Kada lain Sayyidina Muhammad. Jadi kita makin berhimat mahal wali, makin melihat nampak Rasulullah. Menampakkan Tuhan, menampakkan Rasulullah itu kada mati, hidup di mana? Lalu wali Allah Ta'ala, aulia-aulia Allah Ta'ala itu kanampakan Nabi Muhammad. Makanya disebut wali itu khalifatu Rasulillah, khalifahnya Nabi Muhammad. Adapun yang di awak khalifah itu adalah imam. Jadi nang imam tu bandak di wadah orang itu ngaranya khalifah. Syekh Saman tu khalifah nang bertindak di awak Saman Imamul A'zam wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Siapa dia? Dia adalah Habibuna Muhammad. Nah, kita menyambung sir Nabi liwat wali pintu Nabi pintu Allah. Akhirnya ini berkat sini tersebar berkat daripada wali. Yang kita mahal abah mama kita tak umpat juga sir wali ada termasuk di wadah abah mama kita. Nang tadinya abah kita kada nyaman jadi nyaman berkat lindungan himayatul aulia, lindungan wali itu. Ayo. Nang tadi kada berduit, nih nang hari ini aja kita berkat Seseman. Minimal kita dapat ini kuning sama kuning ya lah. Sangkis. Ini kada mungkin ke situ dulu. Kuning. Hah? Bujur jujur. Saraba kuning nah. Ayo makan kuning keluar kuning. Tiada dusta di antara kita ya. Hanya orang yang beriman. Han kayak apa? Menyambung. Ini anak nang soleh menyambungkan supaya kuitan selamat di kiaunya, dihadirakannya khalifah Rasulullah, ditahilakannya. Biasnya kita sudah tahu si wali itu berkat Nabi habis dosanya. Si wali itu kada berdosa lagi. Kenapa? Karena berkat Nabi sudah diampuni Tuhan. Makanya wali itu mahfuz. Mun Nabi maksum, mun ayam mampus, mau dimakan ya Pak mampus aja. Itu halus gitu itu gana, ini halus aja nah. Kalau gampang. Dua biji, mun di sini gana sih kalau nggak itu burut beres.
Ramenya kita besokannya nah mengesahkan wali. Tak kumpulan bukan orang soleh, ada Habib, ada orang soleh. Nah ampun acara pulang orangnya ya Allah. Membisakha wal wafa takhalaq, ada sifat Rasulullah yang diandak Tuhan di pada sini, sifat pemurah. Nih pemurah benar juga. Uangnya habis. Mau baik maksudnya lah. Ayo, ayo. Man bisa kok. Karena kegampangan. Makanya kita doakan Pak Haji Doni panjang umur sehat loh. Amun sidin mudahan panjang umur. Kedusa kan meninggal pindah aja enggak. Bingung lagi cari kita. Mudahan sampai 100 lagi umur. Nyaman. Bini boleh. Bah, kamu orang benar. Ojo ke susu. Nah ini untungnya kita mengisahkan mereka itulah, mengisahkan mereka ini. Jangan kita amun buhan Wahabi kan. Buhan wow, di sini kada ada bang lah. Bukan ada suruh boleh kejam ada. Mun wow kan, wow. Allah ini. Ini kan dipercaya awal-awal ini. Nah, Jurun, coba kita pikirkanlah. Kita boleh ada belum kan digurai. Amplop sudah ada juga. Menunjuk orang. Coba pikirkan. Itu kan kita ini melihat yang mazhar-mazhar itu Nabi Muhammad dalamnya. An-Nabi al-waliyu fil zahir. Al-waliyu fil zahir. Wa huwa an-nabiyyu fil batin. Nabi itu, wali itu pada zahirnya sambatan, majas. Tapi hakikatnya itu yang tuh akunya Nabi Muhammad tuh. Makanya contohnya kayak akhirnya. Nah, kita masuk ke lawang. Ini lawang karanya, ini rumah. Bola, begitu kita menjajak lawang, berarti hati udah ke rumah. Bujur kada Pak Jidone? Sambatan aja lawang itu masuk rumah liwatlah. Ini lawang, itu rumah. Kan orang tukang ulah rumah itu, ulah lawang itu kan dari rumah asalnya. Rumah ditabok, gasan kaliwatan lawang kalanya. Lalu kita menjajak rumah, menjajak lawang, ya kan? Nah. Begitu kita melewati rumah kan, lihat lawang lah. Begitu kita berjajak di lawang, apa ngaranya itu? Katanya rumah, katanya lawang. Ini hakikatnya roh. Bilanya masuk di lawang, hawa roh. Masuk di lawang berarti ya sudah hawa roh. Berarti rumah. Bila sudah masuk di lampu, hawa apa? Hendak kawin. Orang ini salah lihat. Dikira orang bila masuk pintu kada sampai. Padahal bila sudah sampai bila sudah berjajak di pintu kada lain. Jujur. Bila sudah mengikuti kaca, bila sudah mengikuti gelas, hakikatnya mengikuti. Bila sudah mengikuti diminum. Iya kah? Iya kah? Bila kita masuk di pintu Nabi kesamaan, berarti bila sudah masuk hawa siapa? Hawa Rasulullah. Bila masuk ke Nabi, hawa Allah Ta'ala. Tapi Nabi juga, Tuhan juga. Cuma di sini itu menyatakan tuh, kebesaran Tuhan itu nampak benar di wujud Nabi Muhammad. Ya kah? Makanya malam kita ini besokan ini nasi untung benar deh. Kita ini masuk hakikatnya di hadrat Nabi Muhammad. Liwat seseman. Membawai orang meninggalnya. Nah, rumah ini meninggalnya. Yakin banget. Ay surga baratannya. Insya Allah abah-abah kita nih. Nang meninggal kita umpat juga hadir di sini. Mama kita yang sudah meninggal. Dapat juga dikubur. Berkat anak sidin. Termasuk ulun bisi abah. Insya Allah abah kita selamat baratan. Karena kita hadir di sini. Kisahnya wadah Pak Haji Doni. Padahal wadah seseman di sini.
Kisahnya mana? Sesaman padanya wadah Rasulullah. Karena mana ada sesaman itu di sujud. Kalau kerja berkat dari Muhammad, berarti wujud sesaman. Gampangan. Nah itu nang paguran itu kalampayan tuh asik. Makanya bukan kita di Kalimantan Selatan nih bilang turuknya turuk salawat barataan ya. Karena dari sesaman. Sesaman langsung daripada hadat Rasulullah. Karena gampangan sesaman itu guru barakah. Tahu ya kalau pian? Sesaman lain yang tadi kan saya baca lain. Untung mana sudah selamat dulu sudah. Bila haji salamun. Selamat sudah. Ngarang selamat sudah. Berkah sesaman. Ayo kita insya Allah selamat barataan di baik. Akhirnya gampangan sesaman. Nah, sesaman kita bacakan. Berarti kita masuk ke hadat Nabi Muhammad. Bila sampai ke Nabi, sampai ke Allah. Bila sudah mentok ke Nabi, berarti hakikatnya sampai ke Allah Ta'ala. Karena kalau nur Nabi Muhammad itu kada dinding. Nur Nabi Muhammad itu hendak masuk ke mana aja kawa. Nur Muhammad itu hendak meliputi apa aja kawa. Nur Muhammad itu kada pernah didinding oleh anu. Lalu orang kada percaya lawan nur Rasulullah. Lawan kebesaran Nabi, lawan sir Nabi Muhammad, lawan apa tadi itu anu berkat Nabi. Kan banyak orang kada percaya mau tentang itu. Masa nur Muhammad itu ada aja. Muha yang kami kada paham. Ini kan banyak lagi itu bukan wow itu. Cobalah kita buliki bipena tadi pulang. Ada telepon bini yang Nah. Nih telepon. Habisin ambihan lah kita. Itu yang penting-pentingnya aja. Makan, minum, berselawatan. Amplok kan penting. Udah seamplok rego aja kan amplok. Isinya. Nih HP ngarannya. Kita tulis SMS umpamanya kepada ayahnya Pak Haji Doni. Pak Haji Doni, I love you. Umpama. Tulisnya itu tulisannya I love you. I love you. Tulisnya gitu kalau kan gitu. Ya, iye love you. Dibaca I love you. Tulis. Kita kirim kepada Pak Haji Doni. Padahal kita mengirim jauh padahal mulai Samarinda menuju ke berapa yang kita tempuh. Perjalanan di jalan itu kurang lebih 14 jam. Amun di jalannya 14 jam. Dalam waktu kada sampai semenit kita mengantar I love you lewat sini sampai. Bah, bandak sih. Kemudian Pak Haji Doni sini, ayahnya Pak Haji Doni pulang. Kada di sini anaknya di kamar. Imbah di kamar berkunci pulang. Gembok pulang. Iya masuk nang I love you itu masuk ke wadah kamar. Malam Pak Idoni pulang sini, kada di kamar lagi, di WC pulang. Haharatannya, HP di kantong. Berapa kali kunci itu? Berapa kali? Iya masuk. I love you bisa menembus berapa rumah, berapa jalan bisa menembus. HP-nya di kamar pulang, liwat manakah si jintul masuk. Nang tulisan I love you tuh yang boleh tulisin dia lah jalan-jalan ya. Ini ke wadah wali kuning umpamanya. Ya kan? Kalau yang ini bisa menembus, apalagi bacaan Quran, apalagi bacaan salawat. Saya pikirkan, apalagi bacaan salawat. Bacaan I love you yang artinya tuh masuk. Apalagi Quran ada artinya. Kalam Rasulullah. Apalagi Nur Muhammad. Mungkin ada paham kayak itu. Bujurlah.
kalau guru masuk ada. Kenapa orang wani memadahkan SMS, wani masuk kemana-mana? Kenapa kada wani memadahkan Nur Rasulullah, pembacaan Quran, pembacaan Fatihah untuk yang meninggal? Kenapa kada wani sampai? Ini orang meninggal di dalam kubur pian. Di kubur tuh ngeri, dimasukkan, dipeti, dipatak, ya kah? Dijejak, disemen pulang. Kada awal kon. Wah, nggih, kada apa-apa. Dijejak pulang kubur itu di semen, bebanyu bahaya. Kayak mana sampai? Tapi dengan berkat Nur Rasulullah, berkat Al-Quran Nur Rasulullah, berkat salawat Nur Rasulullah, berkat kalam Nur Rasulullah, dikirim lawan yang meninggal sampai lain bidangnya, amun sudah mati lain bidang. Kada kau lagi I love you apelian, kada kau lagi. Lu pun dikirim I love you kada masuk. Ada bahari kisah. Orang penabuk kubur. Penabuk kubur ini banyak mendengar di dalam kubur. Di dalam kubur membaca Al-Quran. Membaca Quran dalam kubur. Tidak ngari membaca Quran dalam kubur. Hebat. Beli tabok sekalinya apa? Radio tukang balik tinggal di situ. Radio tukang tabok tinggal di situ. Tepatak gitu. Ini harus kita. Jadi kisah ada jorang bahari. Ada maling nih lah. Maling nih kemana-mana ketahuan terus. Si maling nih kasana kemari. Si maling ini mencuntan radio. Buka kasana kemari. Dia dapat orang terus. Kamarnya bahan. Sekalinya malingnya tuli. Radionya berbunyi, tuli. Ketahuan terus. Nah itu. Nah jadi kita nang arwah nang kayak ini sampai. Ini lain babnya lagi. Makanya orang mati kada kawa dihadiahi. Nang kayak sangkis, capcay, ketupat. Apalagi ini pengarangnya deh. Orang mati belinjo. Jangankan orang mati, orang gigi nang kada kawa. Ini orang ompong kasihan kada begi disolongi kacang. Orang kada begigi, kait ngasih biji gigi, diunjuki kacang, kini kada begigi kada begi, betagok itu, betagok. Nah jadi kita mengambil berkat barataan, jadi kita mengambil berkat, makanya kita alhamdulillah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini guru-guru kita melajari kita. Jadi ada bukan artinya matan bahari belah, matan bahari nang tahlilan, nang bahari itu nang salawatan itu belum ada lagi, belum ada HP. Ayo nomor takon pian guru. Pian berapa tahun sudah mengenal HP ini? Paling 10-15 tahun. 15 tahunan mengenal HP ini. Bahari orang-orang bahari itu bertahlil sampai sen. Ternyata wayah ini nah. Kebukti ada nih. Kamal aja mengirim sampai. Orang bahaya hebat orang bahari itu. Nah oleh karena itu kita tahlil memang kayak ini dan kita yakin pada hari ini Syekh Saman melihat kita. Nur Syekh Saman sampai lawan kita barataan. Makanya kita yakin kita dikabulkan pada hari ini doa kita. Insya Allah kabul barang. Nang mana belum bahaji, mudah-mudahan Allah Taala hajiakan. Nang mana belum babini, mudahan dibiniakan Allah Taala. Nang mana garing, mudahan disehatakan. Nang mana apalagi itu ada hajat, Allah Taala kabulkan hajat. Habis ini kita mendengarkan kena Madihin. Itulah Madihin datang sudah. Nah Madihin. Ya kalau datang sini alhamdulillah. Ini, nah itu jadi masalahnya adalah. Jadi kita mudah-mudahan kita dapat barokah barataan. Itu aja disampaikan pada hari ini. Kesimpulannya pembicaraan kita, jangan doakan sama-sama kita. Kesimpulannya pembicaraan kita pada hari ini, melihat Rasulullah di awak Saman.
melihati berkat Nur Muhammad ada di awak para aulia. Sehingga kita bila kita melihati wali di awak Nabi, di awak wali, itu kita insya Allah kada bakal terpisah lawan Nabi Muhammad. Hatta kita melihat Azrail, hatta kita melihat Munkar Nakir, hatta itu kada lain pandangan berkat Nabi semuanya itu. Semua itu berkat Rasulullah, kada lain. Apa gitu? Al-kaun isyarat wa antal mas. Al-kaun isyaratun wa antal maksud. Kaun ini semua isyaratnya karena isyarat yang dimaulah wujud Nabi kita Muhammad SAW. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa berdapat lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, mudahan kita bisa bertemu dengan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, ya Allah, itu akan mudahan lakas. Hendak mana sudah kasihan. Kucing kurus mandi di papan. Mandi di papan kain jati. Badan kurus bukan tak makan karena hari-hari memikirkan wujudnya Nabi. Nah itu jadi sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Wallahu alam bishawab. Minta hal minta ridha. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke sini kita bamadihinan. Maju. Mulai. Mana kawanan. Ya Rasyidi.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد يا إلهي ربي يا رسول الله إلهي ربي يا رسول الله Assalamualaikum, kami mengucap salam. Waalaikumsalam, kami beri jawaban. Assalamualaikum, berjumpa kita sabarataan, baik laki-laki atau bebinian, nang Tuhan nang anom atau kakanakan.
baik nang di muka di kiri di kanan, selamat nih berjumpa lawan bebuhan kami pastinya serombongan. Jadi nang pertama ini ular lanjutkan, itu segala puji bagi Allah dahulu kita panjatkan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang sabaratan, berkat nih hari ini kita kawa bertemuan. Jadi nang tidak lupa ulun nih melanjutkan, sebelum matiin lanjut dahulu bertepuk tangan. Allah tepuk tangan. Jadi matihin ulun melanjutkan, ini nang pemula suatu kehormatan. Lawan bukan pian di sini sabarataan, baik para ulama atau para habaib di sini tak kumpulan. Cuman pangsidinnya abang naik lagi makanan, sehingga kadada ulun ni meningau pulang. Ada nang berdiri acil-acil kutuhaan, selamat berjumpa acilai sabarataan. Baik tu di sana pian nang roba kumpulan, baik nang tupang parudong pian sama berataan. Nang jelas nang datang ini para undangan, selamat nih berjumpa lawan kami bertemuan di dalam acara ini. Nang pastinya tadi haulan sehsaman, lalu kita berdoa di sini sabarataan, berkat nih haulan yaitu sehsaman. Mudahan ini kita panjang umur sehat badan, mudahan rezeki bertahan dilancarkan, apa usaha kita diberi keberkahan, mudahan pang kita pastinya selamatan. Amin ya rabbal alamin, ini diaminakan, diaminakan. Jadi pangulun di sini melanjutkan, pasti nang tidak lupa ulun ni mau ucapakan. Ini terima kasih kepada Pak Haji Duni nang sudah mengundang lawan buhan kami pastinya nang sarumbungan. Jadi nang tidak lupa kami mengenalkan, ini rombongan kami itu dari negara Kecamatan Daha Utara, dari desa Paharangan, kabupatennya Hulu Sungai Selatan, andaknya Pak Ibuwai di kota Kandangan. Salam berjumpa kita nang bertemuan, lalu nang tidak lupa ulun lima ucapakan kepada acil-acil mengamira kasungsungan. Jadi cilai ulun sedikit memadahakan, ini bemadihin hendakai dilanjutakan. Cuman ulun jujur ulun hendak bak kami mulai tadi pang ditahan. Jadi ini tak lupa ulun lima ucapakan, kain nama dihin ini dilanjutakan. Lantaran bangai ulun merasa kadetahan, bilang sisit-sisit merasa ampun surangan. Jadi nang tidak lupa ulun lima ucapakan, ulun meminta rela besatu kita betahan, karena hendak bak kami jujur ulun kadetahan.
Memang sigar sudah bakame awan Assalamualaikum ulun mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban.
lalu berlanjut ulur meneruskan anang pamulaan tadi istilah bakandaraan hanyar nang mahidupi ujar orang kupal-kupalan jadi nang imbah ngene hanyar nih melanjutkan lalu nang tidak lupa ulun nih menyapa pian nang ini pertama suatu kehormatan lawan bapak ibu di sini sabarataan atau abang pian ini nang kumpulan jua para habaib dan para ulama sidin nang lagi makan kalau kita berdoa pastinya berataan mudahan para habaib dan para ulama panjang umur sehat badan mudahan bang sidin selalu dalam lindungan mudahan bang kita kainatu di surga pulang nang kumpulan amin ya rabbal alamin darataan di aminakan di aminakan jadi pencilai atau wajuan ini ulun hendak mamadahi ini pamadihin hanyar kami mamulai padahal pamadihin sudah nang ada berjanji ikun pastinya alawan pahaji duni ujar nang pamadihin kita nih bermula mulai imbah tengah hari jadi nih bang kita sakadar nang bakalan acilai kita hari ini lalu nang tidak lupa ulun pulang mau ucapi pastinya nikmat dihin bedaros kita di sini lalu nang tidak lupa ulun nang melanjuti kepada bapak ibu ulun nih hendak permisi karena madihin ulun hendak memulai pastinya nang pemula kas mana ulun tahan kawah aja melanjuti masalah pastinya itu imbah tengah hari pabilanya tahan mahajiyai bang awal lagi bilanya nih kada tahan imbah tengah hari kada lagi asal tuh amplopnya siapa kan wayah ini lalu nih tak lupa ulun nang melanjuti kita nih bagaya amat ini di sini anang jelasnya bang kami sangat terbang di perpian nama Tuhan nang anom di sini sabarataan bila ulun madihin terjadi kesalahan baik nang salah ucap nang hati kada nyaman nang jelasnya ulun sakadar begayaan kada dan niat ulun maulah pian kada nyaman ngaran madihin ulun saja rasa puntan imbahan kana behen luput gue mon kana betaros pulang ke mustahilan lalu nang tidak lupa ulun melanjutkan lalu ulun madihin betaros lanjut surangan ayo sabarataan dahulu bertepuk tangan tepuk jadi madihin ulun nang melanjuti kepada abang di muka nang asik memicik HP bang ulun madihin sudah kada menyahuti jakanya betapa tangan bangai ulun dihargai betapa tangan sudah liwat tuhin tadi mati hulu HP ambeh pian tu memicik karena bangai ulun juga hendak dihargai padahal mahargai kada tapi tak uyohe nang apa ulun suruh kawai pian mandang hari jadi pembangai kita hanya bagaya di sini nang berhiburan bila tak salah ucapian hati kada nyaman banyak minta rela minta maaf lawan pian nang jelas pian sanang ayo habis
pian lakukan biar mami cek HP pian sampai kamarian cuman pabilenya ulun ada menyuruh ya ulun betapuk tangan kawai pian satu mat bangai ni menapuk makan lalu nang tidak lupa ulun ni menarusakan kita ni menghibur di sini bebuhan pian sambil jua menunggu itu para habaib dan para ulama di dalam lagi makanan padahal bang kami cilai jua hendak makan cuman beisukan sudah kami tuh sarapan ngarannya beisukan kada kawa bebenyakan lantaran ujar ulun kalau pina kekenyangan lalu tadi nih behapsi sudah kita dengarkan lalu alhamdulillah kita sebertaan hari ini sehat badan sehingga lawan kami kawa pulang bertemuan lalu pangta ingat ceramah dimulayakan waktu tabah guru tadi mau ucapakan ujar itu masalah tuan rumah nang maundang yaitu Bang Sidin itu Pak Haji Duni tadi kalau bangaran ujar itu doa Sidin dihususakan mudahan Pak Haji Duni ujar nang abah guru panjang umur sehat badan mudahan jar Sidin umur Pak Haji Duni 100 salawian jadi ujar Pak Haji tadi tuh menyautakan mun 100 salawi ujar Sidin katuhaan lalu nang tidak lupa tadi ulun menarusakan mendengar tadi doa nang dari abah guru ulun ambil kesimpulan hajar Sidin berdoa mudahan abah guru tadi nang panjang umur ujar nang sehat badan lalu amin akan bilang hendak beretaan apalagi buhennya amin sing nyaringan wajar Pak Haji Duni rencak manjulung sawiran mun Sidin kadeda kada mungkin lagi madihinan lalu lawan Pak Haji kita pulang mendoakan bahan Pak Haji Duni panjang umur sehat badan mudahan Bang Sidin rezeki dilancarkan sehingga lawan kita kawa terus bertemuan ala bertemuan jadi Pak Haji sudah duduk di sini Bang Mai bila bejepin lamun kawa hati-hati jangan basa sipak barang kami di muka sini ayo pian bejepin ulun nih lanjut di sini jadi ini tak lupa ini nang ulun ucap lawan pian hari ini lalu nang tidak lupa madihin ulun lanjuti kita nang berhiburan sebelum tengah hari jadi tengah hari mungkin kita bisa top kaina disambung lagi lalu nang tidak lupa ulun pulang marawai kepada bapak ibu itu nang ada di sini nang duduk taja kawa haja tuh kemari kita ini berkumpul itu menghibur diri lalu nang tidak lupa ulun lima ucapakan kepada bapak ibu di sini sabarataan lawan Pak Haji ulun hendak mau ucapakan ulun hendak permisi Pak Haji itu madihinan jadi ini madihin ulun langsung berlanjut terus membawa akan ayo sekali lagi buandian bertepuk tangan lalah tepuk tangan jadi madihin ulun menarusakan menyuruh ulun berdiri bukannya ulun ulir bangai bejejepinan coba biar berpikir satu mat hulu surangan ulun nih sambil marinci
mun beje pinan baik ulun beduduk pun iyan nang beje pinan amun diulai-ulai ulun pulang kapinikan baik nang buhan pian ulun baik tu beduduk begepung lawan rombongan amun dikuliling kujer ulun kini pulang sudah ulun keluar ulun pulang begepungan lalu nang tidak lupa menyapa pian beretaan baik ibu-ibu nang masih belum bulikan atau buhan pian di sini nang kakumpulan lalu nang tidak lupa pulang ulun lanjut ada guru nuka sidin sudah makan tadi jadi lawan guru ulun pulang bepada lawan pian hendak permisi waktu tumatihin di pantai Hambewangsi dintu kadede ulun hendak mengisahkan banyak minta maaf ulun tarayo anak pian habis tukang pian ada tukang umpat lantaran jerti palangka pian nang ada undangan jadi nang minta maaf pastinya lawan pian bila ulun salah mohon dimaafkan ngaran ini ulun manusia biasa pastinya kada luput dari nang kesalahan jadi bangai pang ulun jua panap kedirian mana nang tina panas kuntian beulai-ulai baik pulang ulun di situ aja berduduk pian nang beulai pulang dan sudah tupang kalau ada berebut sawiran baik ulun beje uler nih marabut makan jadi pangulun cilai rasa karogian coba dipikir-pikir ulun nang bemadihin duanya nama ambil sawiran jadi tak lupa ulun memadahakan marahan di sawiran ulun kada tukang debat itu pada hari ini asal ampuknya aja Pak Haji di kandeli lebih kandeli jadi pangulun siapa menapak pade bila kada minta maaf yang ngalih kaina mate jadi lawan abangnya itu abang Abdullah ulun nang mau cape selamat berjumpa kita pada hari ini liwarnya menbenar nang mangulilingi ya tepang buhenda bebeki pang duit 100 dijulungi ulun bang makaam tapak kalah di berdiri lalu nang tidak lupa ulun nang melanjuti kepada ini guru datang pulang di sini jadi nang tak lupa tampulu buhan pian asik di situ berbagi baik ulun nih berduduk burui ngada tapan nate lalu buhan pian marah situ terjadi jadi bang buhan pian tabak tangan sekali lagi sekali lagi jadi madihin ulun menerusakan ini tidak lupa tampolo betamuan lalu alhamdulillah abah guru sudin sudah tuntung makan jadi ini tak lupa ulun hendak permisi pastinya lawan sampian jadi ini madihin ulun ini menerusakan pinanya binyu mikrofon pinagemat kadangaran awakah sedikit mikrofon dinyaringakan supaya ini ulun kada tapi kauyuhan sahin kemadihin kita sampai belewesan lalu nang tidak lupa ulun mema ucapakan ampuh nih berdiri kada lagi dapat sawiran
Kurung pian besar ulun kakalahan ulun nang berdiri pun pian nang maambili lalu ulun berduduk supaya kada kalah lagi tadi pangbulannya 100 sudah dibagi sedangkan ulun bepandir sudah 15 menitan nih sudah barang terjadi kadedeni pang lagi akan tungan maisi tapi terima kasih yang penting Tuhan pian hari ini senang hati itu bang niat ulun itu pemulaannya awal jadi seniman ulun nah ini terjadi ini sudah kita raja gitu dibagi jadi lawan pian kada boleh diri lantaran pengraja dibagi Allahi Rabbi saumpama ulun neh baik na bagena 500 dijulungi amunnya berdiri buhan pian taman nangi sehingga pangtu ulun panat juga berdiri kalau nang tidak lupa ulun nang melanjuti ayo sabaratan tepuk tangan sekali lagi ya sekali lagi jadi madihin ulun menerusakan ini pangmadihin kita nang pamulaan kepada ni tak lupa ulun ni mau ucapakan pada para habaib dan para ulama nang sudah tak kumpulan lalu nang tidak lupa ulun ni mau ucapakan selamat ni berjumpa selamat bertemuan lalu nang tidak lupa kami langsung mendoakan mudahan para habaib dan para ulama panjang umur sehat badan mudahan bang pian selalu dalam lindungan di mana pian bagana selalu selamatan mudahan bang kita berkat di sini tak kumpulan mudahan tukaina kita tuh di surga berataan tak kumpulan lalu nih tak lupa ulun melanjutkan pastinya lawan pian ulun menarusakan waktu ini di sini enang kita tak kumpulan hendak ulun berkisah ulun pulang saurangan jadi tidak lupa ulun ni melanjutkan jadi didustai akon juga dibunguli jadi lawan pian sabar aja menanti ngarannya rejeki sudah ditakar ilahi ulun gini berduduk tatapai senang hati jadi ini tak lupa ulun nang menarusi kepada buhan pian nang apa maksud maunjai jadi bang pian besar lucu di itih kepada abang-abang anang jenggut teisi liwar tu susunan ulun tingau pinarapi sedangkan ini ulun masalah tu bejenggot kada hendak keinginan baik hari-hari dicabuti lalu alhamdulillah pina anom jua diri jadi nang tidak lupa ulun nang mamadahi waktu ini pertama madihin ini terjadi pas guru ibuhan pian makanan tadi menunti ulun hendak bakame satu mata tuh terjadi sehingga besatop ulun langsung ke WC sekalinya di WC itu perang betutup ada nang mini sekali keluar sidin langsung mangori hingi jakanya sidin bujang langsung ulun mamandiri tampul bang ulun guruai belum lebini cuman mun babini nang kaya tadi nini jelas gitu ulun kadeda keinginan hendak menikahi saumpama jebet cium bisa nang cium gusi ini pang sawiran ulun kada meminta karena bagena aja 500 dijulungi
Munnya pesawiran jual apa mahitongnya baik munnya pang banyak ulun mahitong sanang hati bernubang kawan ada juga itu behire makanya lebih baik sawiran disumpane baik nang amploknya aja bahagia di kandeli jadi bang kami di sini mana rasakan pasti nang tidak lupa ulun pulang mama dehi kepada bang guru nang ujar wali kuning ngasih nang digilire jadi lawan guru kita bakawan di IG cuman ulun melihat postingan tian terjadi bilanya memposting hingga lawan bini itu cantik sekali jadi bini pian umpatlah tuh kasini lalu nang tuh kenapa anak guru dipaksainya berdiri lalu tuh kasihan tina hendak dipukuli lalu nita lupa ulun nang melanjuti bilanya tuh begeye jangan menyiksa diri jadi hendak kalau rame benar tuh madin pabilanya di sini lalu nang tidak lupa ulun nang Muhammad Dahri jadi nih bang ulun tulang nang melanjuti lalu nang tidak lupa ulun nang mau cape jadi nih matiin kita menghibur kadiri lalu alhamdulillah berdiri Pak Haji Duni nah tasipak cangkir bangai pian hati-hati umay nang betunjulan karena cangkir hari ini cangkir no jadi madihin ulun mana rasakan jadi nih bang kita pulang belanjut pulang pasti nang lawan pian ulun nih mau ucapkan tadi tuh sekadar buhan kita begeyen cuman tuh begeye imbeheno kaliwatan lalu nang tidak lupa ulun nih mana rasakan jadi dengar kabar tadi ada Mama Dahi ujar nih Pak Haji bakas ulang tahun ada ulun di Padahi cuman ulang tahun akadema undang kami jadi Bang Pak Haji langsung kami doakan itu pada hari ini mudahan tuh Bang Pian itu Bang umurnya selalu diberkahi mudahan panjang umur Pian sehat hari-hari mudahan Bang Pian selalu nang dilindungi mudahan juga Pian dilancarkan rezeki apa usaha Pian selalu diberkahi mudahan juga Pian kawa pulang naik haji bila naik haji sekali ini di Padahi sebelum tuh berangkat Pian nangkat tanah suci ulun lawan Pian bilang maanggap abah sudah nang hari-hari jadi munnya Pian ulun anggap abah hari ini istilah tuh bang kata harus paham tuh mengerti jadi gini ulun pulang nang melanjuti jadi kita madihin di sini pulang terjadi beundur sedikit cuman nang tasa sakit hentuyat itu kotak masih belum tak pakai lagi habis Pian juga ngasong-songan maandake ulun tang maka amarasa aita sufane jadi nang tidak lupa ulun nang melanjuti jadi Bang Pian di kia
tauhin tadi. Jadi tuh bebisik lamun kawadi nyaringe supaya bang ulun kawanang mandang hari. Jadi nang tidak lupa ulun nang malanjuti acil beju tapi bagus umpat memberi. Jadi lawan acil ulun nang mau ucapi jadi terima kasih han kemana membawa jangan terlalu jauh ulun juga tak supane baik mun di sana ada nang memberi mun salah pangkat dada pian katanat berdiri umay itu nini juga umpat menjulungi niai terima kasih lawan pian hari ini. Jadi lawan ini ulun nang mandoai mudahan niai pian itu nang panjang umur sehat setiap hari. Mudahan bang pian selalu dilindungi. Mudahan lawan ulun kawabe tamuan lagi. Tamuan lagi. Jadi abah guru tadi umpat memberi banyak terima kasih lawan pian hari ini. Padahal pengulun tamu pian gin sudah ulun syukuri artinya alhamdulillah ulun nang hari ini. Jadi nikah dua bertemu tuh pastinya lawan nang abah guru ulun nang sanang hati. Jadi nang tidak lupa ulun ni melanjutkan kita nang dematihin akad baku kunsipan istilah pangkata guru kehepalan. Jadi meminta rela bila ada kesalahan lalu nang tidak lupa kita langsung berdoa di sini sabartaan berkat ini tadi kita itu haulan mudahan haulan pastinya tunang tadi haulan sehsaman mudahan bang kita panjang umur sehat dan mudahan rezeki kita pastinya dilancarkan lalu nang tidak lupa ulun lima ucapkan mudahan pangkaina berkat nih haulan yaitu haulan pastinya nih sehsaman mudahan bang kita kaina tuh di surga pulang nang tak kumpulan. Jadi ini berdoa sudah diucapkan lalu nang tidak lupa ulun ni melanjutkan kami ni sedikit hendak mengisahkan kami nang sarumbungan tarak 20-an. Jadi ini 19 ini orangnya banyak bener nang bujangan tampol pang kami lawan pian ketemuan hanya pang berdua enam sudah bebini terutama itu pang berasidin nang berdiri. Jadi nang kedua panitia rombongan kami itu tukang sidin nang mohata anome cuman anak dua istilahnya tak gencangnya. Jadi nang dibelanjut madihin ini terjadi lawan abah guru kami minta doakan itu pada hari ini karena bang kami banyak benar belum bebini mudahan nang bujang tahun kain bebini mudahan bang kita dilancarkan rezeki mudahan hajat kita dikabulkan ilahi dikabulkan ilahi. Jadi madihin ulun nang melanjuti lalu nang tidak lupa kita senang hari ini. Jadi alhamdulillah mudahan kita senang pastinya hari-hari lalu nang tidak lupa bila nang memvideo ulun juga dibuati jangan memvideo pian asik terus sendiri. Jadi pangguru way ulun pulang dibuati nah ini tidak lupa ulun nang melanjuti sebelum madihin kita nih terjadi
lalu abang Riko umpat nang manjulunge anak nang pastinya oleh Pak Haji Dune. Jadi kita lupa ulun nang mau ucape kepada abang Riko banyak terima kasih yang sudah memberi acil nang bungas pada hendak kalah juga umpat manambehi. Jadi baju pian hari ini bagus sekali kayak tapi behele harap benar maulahi. Jadi tambah bungas cilai pian hari ini mudahan cilai pian selalu disayang laki sehingga laki pian akade sampai bebini sampai begini. Jadi madihin ulun mana rusakan cilai kami madihin sakadar begegayaan. Lalu nang tidak lupa ulun nima ucapakan itu lawan acil pulang ulun mamadehi nang harudong habang mangamira ampah kasine bila nang mangamira lampu beti mati cilai tu lampunya ulun cangang tasilawe dan acil tupang langsung itu nang mamati. Lalu alhamdulillah juga nang hari ini lalu alhamdulillah acil harap menyambuti. Jadi cilai kian ada ser mantap sekali hanyar pang ditimbai sidin langsung maambil. Jadi mati buat jejong. Jadi jeruk habis wadah itu nang itu guru pulang dihemburi. Jangan ini melecong. Jadi ini tak lupa ulun nang malanjuti tadi itu acil harap benar manjumputi pasratan tadi guru manokon ampah sidin langsung di tangan mamingkuti inanya sidin mahir mamingkuti ampun lagi ampun lagi. Jadi madihin ulun mana rusakan kepada ibu-ibu atau kakak berataan nang di muka lawang kasini bakumpulan kasihan di belakang manjingok betingkitan. Lalu nih pangulun terus membawa akan bilenya bebegi jangan lagi betunjulan kasihan tuh Pak Haji ulun tuh melihat akan. Jadi nang tak lupa ulun nang mamadehi umbeh amang ini tuyat kisah manjagai padahal pang akal kawa dibaca tadi. Kalau nang tidak lupa ulun nang mau ucape amang minang lama pulang nang mana duri rajin tuh sampian ada jueng itu sawiran mang umpat memberi kenapa hari ini pian kada manjulungi. Jadi kotak mini istilah pang dijual paling pang 1000 kada mayu tuh kamana ulun nang mambulenje istilah mambulenje pasti tuh pastinya guru kada mengerti bulenje nang itu bahasa Indonesia jejen digilire. Wah ya lagi kena. Jadi bang ulun pulang nang malanjuti kepada bang guru nang itu kuning ujar nang dipadehi. Jadi dipinanya si din tuh kasine pasti nang lawan bini mana bini pian kenalakan hari ini bila nang tina bungas kaina ulun manunte. Wah yang ada guru yang kata ulun manunti. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Alhamdulillah sudah lawas benar ulun mahadang datang. Mun pian ini kenapa mencari bini? Bini ampun ulun kada kawan ganti-ganti. Amunnya
Jadi pengguru tadi ada mama dehe ujar nang bini sidin kada usah dicari karena ampun sidin ujar kada boleh berganti kalau bini pian lawan nang ampun ulun juga hendak mencoba. Ulun minta rela tak salah sambetin tadi bila bermadihin kamana mentung ulun pikiran langsung marinci kepada pian guru pulang ulun malanjuti jadi tu sampian bujurkah nang lawan bini bujur bener lawan bini hari ini tadi kada diberikan tulak amun saurangan haja semalam melihat di TV sudah ada pian ujar hendak kawin lagi tapi nyamanya amun pian maminan duwe ini ulun itu pasti kuning pakai siapa kuning sakoto nang kuning nih nang berdiri dan ini adanya kuning banyak kuning ini sekalinya banyak nang warna kuning kuning ini memang idola para lelaki salah lanjut jadi pengolon pulang nang mama dahi ujar tu sempian bila nang baju kuning itu bang adalah nene kan itu bang guru begenah aja bang sih salale jadi pangguru awak sidin genal tatap haja kadewene maginnya pangolon awak nang kahalose makanya bila berebut baik olon bersembunyi karena pangolon juga guru takutan kalau tak tampar kadehe jadi nang tidak lupa olon nang malanjuti bila perhatian kepadu haja kemari amonnya pang di sini ngalih mendengarkan habis beteleponan ujar bian makanya beteleponan baik PJO sembian supaya tuh bunyinya tak jelas mendengarkan jadi pian pulang guru dilanjutkan banyak kayak kalau model umai pintar tuh sempian karena pang betatai Pak Haji memberi sawiran kayak ada jauh mulai tadi ulun sudah menyaksikan Pak Haji Doni orangnya memang dermawan tapi mulai tadi ulun hanya kilip-kilip mata malik saja kada dapat lagi saweran jadi Pak Haji harus paham mengerti karena itu guru sudah memberi kode sidin menyahuti ada maksud tersendiri ujar pang sawiran juga hendak diberi Alhamdulillah pian paham bener Pak Haji hanyar digawil sedikit pian langsung keluar lagi makanya ulun ini baparak duduk lagi terus jadi pengulun di sini mana rusakan guru ni bepada ujar nang sakit rakungan padahal terus sempian besar habis no alasan
tadi pangguru nang memberi kode lawan Pak Haji Duni nang pian tadi hendak sawiran diberi padahal Bang Ulun tadi nang maulangi berarti nang 200 kita harus berbagi. Jadi tuh supaya pian sanang ulun lagi lalu nang tidak lupa lawan pian diucapi. Jadi bini pian kaget ujar baju kuning padahal banyak di sini. Berarti ini anak pian lah hari ini karena baju kuning sama tukang pasti pinanya nih guru membawa sidin anak itu nang laki-laki ya lagu orang pian guru. Oh ya, jadi kopiah dinyalain diwarnai kada kayak abehnya sa istil kuning tai. Kalau mau membeles sekali lagi warna kuning bukan sembarangan. Warna kuning ini bukan kuning warna tahe. Akan tetap ini kuring tanda wale. wah Alhamdulillah kita hari berkumpulan. Hari ini ada nang luar biasa. Selain bagi duit kita juga bagi berkah. Lawan Abah Guru, lawan Habib Barataan. Sudah tadi kita mahaul wali Syekh Saman, tapi jangan biar mahaul wali kuning karena bermati. Jadi Bang Ulun di sini mana rusakan mulai pamulaan bagus benar perkataan sekali tak ampihan tak boleh lihat sorangan. Jadi Bang Ulun pulang mana rusakan hendak ya Pak Haji membawa kotak sawiran padahal Bang Ulun kade minta-minta emat dihin ke sawiran cuman Ulun percaya itu pang rezeki Tuhan istilah pang kata guru rezeki kita kada mau tapa huruf Ulun nih memadakan nang ada nang ini Ulun bersyukur juga terima kasih banyak nang lawan pian. Jadi ini tak lupa Ulun nih mau ucapakan nah berbagi aja supaya kada berebutan. Lalu nang tidak lupa Ulun nih mau ucapakan pian pulang guru nang disahutakan. Haji Duni Ulun ada di belakang dan membagi di muka ini barataan, tapi kada apa-apa Ulun lawan dia barataan. Nang tadi hendak mama bagi dua, kada apa-apa Ulun akur aja. Akur aja. Mun kaya itu Ulun kina baku tak jua supaya nyaman ada jua kamu wadahnya. Amun pian hendak ini bagi dua Ulun akur aja tapi itu bagi dua jua. Jadi Bang ayo kita berbagi dua sini nah duit pian sabuting saurang julun olong pastinya kain abang kotak Ulun pasti bagi dua karena tadi pian cuman malirik wadahnya kada malirik di dalam isinya berarti tak salah pian juga berkata-kata amun kayak gitu kaina imbah matiin kotaknya gesan pian aja. Pian aja
Jadi guru siapa pang pulang madihin melanjutkan pinanya pang guru sudah nang habis model. Jadi nih madihin ulun menyilahkan kepada pang guru bertepuk tangan. Alat tepuk Ini mikrofon dari tadi basuh suruman. Jadi mikrofon tadi nang besurungan padahal jakanya banyak lagi sawiran. Kikira pang mikrofon kada mungkin betunjulan, cuman dihitung-hitung siapa Jerman nyahot kalau pina karogian. Jadi ulun juga kawa itu membaca mestinya pikiran pian. Lalu nih tak lupa kita mau ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu nih bang ulun terus melanjutkan, ayo sabarataan dahulu bertepuk tangan. Tepuk tangan. Jadi bang ulun betakon hari ini, apa maksud pian duduk kahiga sini? Jadi pangolon mendengar jerpian tadi, jar topang pian habis model tuh hari ini. Amun habis model para yakin pang lagi pah jadi beri sawiran pian kada usah lagi. Amun nyapang pian model banyak beisi, pertama tuh pastinya ulun nang bisa hote. Jadi pangulun terus mau ucapkan kepada Abi Habib penantian hanya datang. Ini nang pastinya ulun bersyukur itu alhamdulillah lawan pian betemuan. Lalu nang tidak lupa kita sabarataan lawan Abi Habib kita mendoakan mudahan Bang Sidin panjang umur sehat badan. Mudahan Bang Sidin selalu dalam lindungan. Mudahan Bang Sidin pastinya selamatan. Mudahan kaina di surga kita pulang tak kumpulan. Lala tak kumpulan. Jadi madihin ulun bang malanjute, jadi nah pastinya madihin ini terjadi. Jadi ini tuh jam sudah para tengah hari, setengah 1:17 terjadi. Salah sambut ulun ini jam 12:17 jam tangan melihat. Jadi ini ulun betarus hari ini. Itu kaum mawardi tadi ada Mamadahi panitia rombongan cilai nang buhan kami. Si bintang melirik gadis ada di sini nang di muka salon bang kacamata hari ini. Liwar pian umay padahal sudah bebini. Ulun pang makaam itu nang kakalahi. Jadi tadi guru pulang ada manyahote ujar nang sama kuning tapi
hati lain itu bini. Jadi nang pastinya ulun nang mau ucapi seman ujar kaum mawardi, lalu nang tidak lupa kami nang melanjuti guru wai didengar-dengar sudahkah orang mengaji, namunnya pang sudah madihin kita akhiri. Jadi munnya belum kawa ulun melanjuti ujar 10 menit lagi hanyar tengah hari. Ayo sabaratan tepuk tangan sekali lagi. Nah sekali lagi. Jadi matiin kenapa nang pina sunyi ulun bahagia kawa ai nang marasai pinanya bang pian duduk ada lagi berdiri ya kapian berdiri pasti abang-abang juga umpat pasanangi. Lalu nang tidak lupa ulun pulang melanjuti amat dihin saurangan dasar bujur tak uyuhi cuman uyuh ulun sudah pang dibayar ada lagi rugi lantaran nih sawiran banyak sudah dibuat mulai harga 50 lawan harga 100 ada jual buah jeruk unggal-unggal tuh di sini. Lalu terima kasih lawan tian nang memberi lalu nih pastinya ulun nih mau ucapkan kita langsung berdoa sebelum kita pulihkan. Lalu kita berdoa di sini sabarataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ini salawat kita sabarataan panjang umur juga sehat, mudahan rezeki kita tambah meningkat, apa usaha kita mudahan itu berberkat, mudahan pang kita kaina dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat ini salawat kita sabarataan pastinya ini selamat dari dunia ini sampai kaina ke akhirat. Ala ke akhirat. Jadi madihin ulun ni melanjutkan pasti nang tidak lupa ulun kawa perasaan kita ni madihin orang sudah karak ajen terutama juga kami bahagia belum makanan bisukan hin tadi itu panghanyar sarapan. Lalu nang tidak lupa ulun melanjutkan jadi ni madihin ulun hanya bergaya menghibur berhentian. Lalu nih bang ulun pulang mau ucapkan banyak minta rela minta maaf lawan kian. Jadi tak lupa ulun menarusakan alhamdulillah bertaan diucapkan Jadi bangunan di sini melanjuti ini nang pastinya pulang ulun mamadahi ini tuh pang wadai di muka ulun sendiri betakun tuh tampulo ada di muka Pak Haji ini tuh pang wadai gesan ulu kahane ulun pang tampun tal guru hari ini inanya ipik lapah ini kada manggeni ada 100.000 apabila dijulungi. Jadi ini tak lupa ulun nang melanjuti tadi nang lawan kian ulun nang mana kune. Jadi ini sawiran pinanya kada lagi jadi duit ulun juga nang diambili. Lalu nang tidak lupa Pak Haji pulang berdiri. Lalu alhamdulillah kita senang hari ini. Wadah ini tak pelik nang ulun asal supaya kada udah milih.
Jadi nih betarus kita matiin di sini sekali nyawa deh beret guru nang berdiri iyan tuh beja oh kalau binata sifat guru tah ngalih lah jadi madihin ulun mana resakan ini madihin kita sangkut di atas kopi aja makan datang alam guru namanya nang di bawah jadi pangolon pulang malanjute guru wae sabar nyito lain rajake tadi ada ratan duit dihembur tasangkot di sini sehingga tadi guru langsung nang mengambil sekali panggugur duitnya kadedelek jadi pangguru sabar kesantian tabeh dong pastinya lawan ilahi rabbi lalu nang tidak lupa ulun nang malanjute acil pian nang berdiri bila pian panat baik pian berduduk cilai pada hari ini ulun juga kasihan melihat pian hari ini jadi satu jam sudah terjadi sedang kita bersatu kita sedang berhenti ulun meminta maaf minta rela lawan pian apabila ulun terjadi kesalahan ulun niba madihin saat menghibur pian jadi yang pastinya kepada abah guru pulang kita doakan sebelum nimadihin guru panutupan mudahan abah guru panjang umur sehat badan mudahan abah guru itu nang pastinya selalu dalam lindungan mudahan pian boleh selamat karena di jalan mudahan ku selamat pian sampai ke tujuan mudahan kaina pulang kawa bertemuan lalu nang tidak lupa berdoa bertaan mudahan kita di surga pulang nang tak kumpulan sedang bersatu ulur sedang bertahan hendak membawa pantun ini nang panutupan pantun abah guru juga nang dipadahi ujar nang kucing kurus itu mandi di papan ini awak kurus ujar bukan kadem makan sekalinya pantun tak tinggal tuh kata bila kucing kurus itu pang mandi di papan ada pang sumur bolehkah menumpang mandi ujar awak kurus bukan kita kada makan cuman inget-inget kita nang hendak bebini sadang bersatu ulun sadang berhenti bila nang kite-kite ada mencuri landak ada nang kura-kura hendaknya di perumahan kami permisi dahulu hendak berbandak terbang bersatu hendak bertahan jadi nang terakhir ulun mau ucapkan wassalamualaikum kesantian bertahan ilahi terbang bersatu suara bertahan